हरखाब जाब्रबथायना सोरनिबा साजायखुमानाय हाबा बे समाव मोनसे सोमोनांथाव आरो गिख्रंथाव खौरां सोरनिबा फाव फान्दायनायना हरखाब जाब्रबथाय हमदांनो हायै सोंथि सिखांदों आसामनि सासे एमएलएनि गोसोआव दुलियाजाननि एमएलए तेरस ग्वालानि थाग्रायाव हप्ता खनसेयावनो खेबनै अर खामनाय जाथायखौ लानानै ओनसोल आरो एमएलएनि गोसोआव गिदिर सोंथि थारैनो सोरबा दुथांफोरनि साजायखुमानाय हाबाना हरखाब जाब्रबथाय थांनाय बुधबारखालि मोनाबिलिनि 7:30 रिंगासोआव एमएलएनि थाग्राफोरनि ओंखाम संग्रा न'आव अर खामनाय जाथाय जायो जाथाय जानायखौ नुनानै साखाथिनि सुबुंफ्रा अर खामनायखौ दबथायनो हायो बेनि 10 मिनिटसो उनावनो आरोबाव एमएलएनि थाग्राफोरनि गुबुन मोनसे खथायाव अर खामनाय जाथाय जाबावो जाथाय जानायखौ मिथिनानै अर खोमोरग्रा हान्जा आरो साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा अरखौ खोमोरनो हमो नाथाय बे समाव एमएलएआ गुवाहाटीयावसो दंमोन जेब्ला एमएलएआ थाग्रा खुलि फारसे फैयो अब्ला आसाम गेस कम्पानिनिफ्राय गेसनि पाइपलाइनफोरा लिक जादों नामा बेखौ नायहैयो नाथाय नायनानै जेबो लिक जानायखौ नुनो मोनाखैमोन बेनि उनाव मोब्लिब बिफाननिफ्रायबो मोब्लिबनि माबाफोर जेंना दं नामा बेखौ नायफैनायावबो जेबो जेंनाखौ नुनो मोनाखै बेनि उनाव थांनाय रबिबारखालि फिन एमएलएनि उन्दुग्रा खथायाव अर खामबावो नाथाय बे समाव एमएलएआ न'आव गैयामोन बेखौ लानानै एमएलएआ तेरस ग्वालाया सोमोनांदों आरो बुंदों बेयाव सोरबा दुथांफोरनि आखाइ दं जानो हागौ आरो गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ खैफोदाव खोख्लैनो सानदों শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যি সকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/websiteৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ